Sema liba wako manyamo kwenda wa kama shakaura abusi wakajidi nongana wajidi kanisa yao kanisa ya Makenzi nyagitari eskuru nane bintu byense yaho tangi bintu byense yembo sana bintu byense tangi nacha bintu byense bona mbegite bakawanya malima bo bintu byense bakawoni go bona bintu byense mbagi nacha nabiro ikiringa kya byanga bakore babwati Yesu bagenda iguru na bari gukwana rende buri iguru yakindi gusendira ko nyara gutotenga mama osa gutaki mago muteki yakinyaruke mama mwana gakindwa tetangano ngane bese ngwentetera onte ya tanya kura nyagitari tabanya sana na okonye nyagitari mbusa amini tanya sai kwanza Yesu sabanya sai Yesu na okonye bone igwa inde konya inde kunye bacha kinya kutwara imani gete utari nyagitari yirende igo yarore kanithinga no aneli body ya to kanithe kurwa ari ngobo kumba karo ikanyora wa muraba amwe abo bakeguja bakaira na mageganga barimba ndu atagete ko bakaninga mo genda abu bakagenda nye bamuraba amwe abo bayiguma dirima pema bagende na ngamba bakonyete ningana yabirege ko salia na nego tenge chia chinse mo ao ime county ya Kisii county ya Nyamira na ne imense ya Kenya nanigo agocha kuwatikana amo ne chinkuma echiga cyanyara chiwatika echiga cyanyara chikoletwa amo ne kanisa ya Makenzi amo nanene nensemo eli ya Shakahora mwaka kuza kalia nyambati ekinyero gyake bubura nto gwato muchando nyaruka yani yakabire abaja chete bwoye buya ucyarike birate mwamubusie abasisi akanywa abana batatu lakini wamenye gwa igwa ringi Nairobi kangemi bamete no mugako imwako ngakora ringi gas bagacha bayiko umwako yakere kona yachi kuchaka na kitega iga bagacha bakawuni mu bwagwe soko rari keroka ekero baoni bakagenda ekero bono bagenda kurwerio Kisimi kikachako bangana tuwaka mbali kubuli na ndi na bari bwaka na batu bwaka na barakira chabo kulia kiranchete andi akubulia kubuli na kikwale gote singu kwani nali ate bantu mbuya tuli onacha ono kurwa bunja jitege katuka nga kolera gante binga nga kolera nga ya bana baiga tindo chingambu ya bale ono bana skulu mpaka karibu chi mwana udani na rumuchokora manene bo okolireki baimukire bachire Mombasa na mumuro mwabo bono yu mwana yu nyomerete na mumuro mwabo bono bakagenda ere mu yu nyomerete na numusikone na abana babiri oyo makita kanyeraga bose bagite Mombasa alafu nuyo nere bono yu mumuro mwabo ne na kina mukaye ne na abana bane bonse bakagenda mu Mombasa bone igachega ikachiti kwite galia ingiria Friday tukayunga chi news ya tebire ngabantu bakure babwatiru abo Mombasa abo Malindi abo Chimi ono ngatema wake sima ko na urenge nere se kanisi Yesu kwegeno kwa kwama aga ekanisa ya Makenzi ono mukoyo no uyu musoti mtaka akire sima yakamburi barongo no gwete kendi iguro ya mugusero musenere valini bono valini akukwe valini kerubo alafu ilianka tokumuka musero kamutebi yaya kante yaya na igure boringa abana bakari kwenga atanyigwete ante biringa tema una moko nyara gusema koleki gusema ko na mokonya abana ngatema bona waka chisimira sabana ngibe ngatema kumakire simza chito kubuguri ngatema wakira bese ke bane simba mwaki ndo sinabo uri atakuri mwana yenyaruka yane yagatete kubusiburi akabuguri bakwana ko maka abona mwana yone yomata kwate simba oya kambuna kyomoko akamtembu ya tole bakwana ko makamte ya ntumbu ya tole no tole ngakini wote news wote bantu babwatirwa abantu bakure mano no muri sekanise ya Makenzi akamutebya ntwe kanise ya renge mbe tukaruoro ndatusimigete miongo na matoke akamburi nga yevalini yale kamate yevalini we bakwana ko muri tukenga ya Friday ya ngate bone kuchikaone ya gatete kuchikawo chimambende bone asibone kera bakwana iga kamatinga ya bana bale kamate ya bana mbe yo igange nyandi kwa wategeti na wategeti ngana wakire video ko yo barole ono gusubya kamate ya tigangu tumegete koleki
ng'ake ni video call mbarore rende usibakarichi basaka mutomira akera mwakire video call ndara abana buri ndagite kumutumira basi ani akamutumira ndi edit ndaira amwakire bona kyajwa kesimi mpacha kabuguri ibona uri umwana nabona unyomerete akamutaye vali nyakoleki usukira akaigo basi endaga chaga akamuti kwanza ona chakula ni swali bona akamati ncho nacha na bana bana wacha kunisumbua mimi sisi hapa tuko salama basi yebona akamutika na bona kurwerio esimi na beri mete tuwaze konya gwaka nabo tugwaka yarira yateba muteje acha iguru kwa network yalinga mbasi barakora kibone ikachuma musi yarete esimi ibone kalima paka wikira bona iko bona ntoma ite sibone ikasaberete na bana baye batatu n'umusachoye na murumu abona abana baye bona ntoma ite sabe wikira bona bona tonya ku na tomete umwana ole nyaruka yane ngogoti paka bona ngano akale na bago tebangere bona ale gali no ya media bakakani kwa swa mali se amanani mali se bakaje baje ko cheki bona banyete bona mali ndika no bakanyete bona babune mebere gocha bamyoka banda baligeri abanyamuntu abatai ondo ko chori moyo banda bali banyamuntu tai bakagenda shidio ni simwe sabana balenge bali bakonyete kaje ko cheki mana baito mbalengo bona wikirana tusinyire astoshi na stokurwa ono tokonya kusabali ndinga ngunya kusabatira kinyasali kwa chakoleko ne kusimba to kondo ri moja gera koleki ache kulo bolinga jabandi bamwe bakale nigo anne lituko lya lero tunya tugwika aiga ase kinyoro gya kibura gigutoka ime county ya Nyamira ase umuchi osakalia Nyambati kubwatikana nikira bagotabuna nigo mwanobo uyumanyikante buna Efarin unyateka kurwa ase nkeiga na nene gosoka ase orogongo rwa Chiplat anyarire anega gusira ase kapono na nigo bagotebuna nigo banyote chinkuma buna ere amuno mugakoye anene nabana baye nigo banyate bakogenda nagosoa ase kanisa ya Makensi nane kubwatia kalti yaye nane kwenderera amuna mwegelio amatunkegima igento anne gwikira bono iga kiabaire liberali na muno amuno gokumia wikira bono iga asanene omwano iga atararekana asinke iga nane asinkelia anyata kunyoma guchia asibona iga abolete ere mugakoye amo nabana baye ndaira ningo tabanga kartu igute ngakiyunga abana abo bachi gabakara buri nani no yo mo bo agite simbigo jonga muna semo yane agite simbigo jagatanga abana mbakali nani me baka jande kite ngana yanda se umwana mugusero ngachikumata ngati akungata abana ero yo mo bonero lingi mabuli nilio ona ago jokuana magega kabisa ekera mangana akareki amangana sarikira lya jokuana iko kwa hivyo ngoranga ango igunga abana abulire kere barwete no ninka wa onti uno kwesokoro bakagenda Nairobi bakanyora kabo babwate nande bakaoni baru bale kotenga bajire Tanzania bale kotebanga no bakoro Makensi ono njere ya Makensi ero nto nyara guita banganto maite umwana mwate karo nyumba osokiro chire boye muno mwana musubati ono ka karibu boye mangana ajita konyo nyorre boye tarinka minta to nyorre terekini no amo nyorre de boye na ndenko igunga bamura bamwamba bakandi tinga kiende kare bako ni buno bwesokoro bakabamuna mbaba igwera igo yarore kanitinga no aneli body ya to kanite kuruwa ringo bakumba karo ikanyora bamura bamwe abo bakeguja bakaira na maganga barimba ndu atagete ko bakani ngamo agenda abu bakagenda nye bamura bamwe abo bayiguma dirima pema bagende na ngamba bakonyete ono bakeguya kapisa bakagira mbakitigo sengenjo no yebyo mangana rendenga ntu abakani dinga mo kora binte bakagenda intuga abono so mwana itoro utakasokaali ntu amanyite tubono tucho kumanya bono agera mangana sarikire onanko asama tukaya mono muna toka iwite ngakiyo umwana onenyeroka omukogoti akamenyete mpaka waleo hakuna kuwero na kuligiri bintu bindi ngana nyoro umwana umwabo
igonga intu muratora na botugirdirio kai iganga na botuchandikite birengere kwa sababu umuntu agera kuri no extend imbuya mwamutindeka kwaranga nebire ono moroje ga kintwebe mwana yenda kujimoina ali ungusire ko bakomenya mu kwenda wa kama shakaura abusi bakajide no ngana wajide kanisa yabo kanisa ya Makenzi ono kuyuntu to kuyugwa kwa sababu na tebenga timanyi tibu yanga no wajide ntuba kabona iga leka indora manyanga shiba ye kanisa shiba kiye kanisa yo ekorte bitendo munebyo ono ninyale kuira nelinga kanisa ye ekorte bitendo munebyo ninye manyeshi ubugimba buga yanga kibuli nje bugimba bwa kanisa iyo antu bari kanisa iyo na bogana bogendera to korre ibintu mangana iyo nje bugimba bwa kanisa iyo timburu jinga no bugimba buri bwa kawaida nigo ane ya mateyega yanyarege gotorera asobwa garibuna nigo nonye ekirari gocha asinkeiga niyo konyole egatie bintu anyarega kubitugutirare egati yabo yekemo kyabo banya bagotorera buna tale kubanya koiguo amangana ya masomo tale kubanya koiguo amangana yo kwendanya gitari asanene are kubatebuna ekero baruarire nigo ane obwente kwegena na kumubwate Yesu elina libaranyare anene bakobwena noneke kwa kumburi iguru yakindi gusenjira ko nyara gutotenga mama usakutaki mago muteki yakinya ruke mago mwana gakindwa tetanga ngane pesa ngene tetera onte ya tanya kura kuja kwa gitari sabanya sai na okonye nya gitari mbusa amini tanya sai kwanza Yesu sabanya sai Yesu na okonye wone igwa ndo konya ende kunye bacha kinya kutwara imani kete utanya gitari yirende goto to ko boringa yari kuyarekana basamaria baya basoime batubwatiri gusimba banyore egere tuchikorana nabo tebuye bwa kanisa iyo asinginjo kere uchikumukwanira gusinga kwana arenge kende uchikumukomorora kiya kibona ukwana ube bona akoranga nabyo mubi ekero komogorora mbantu buri ngwani nkero kabwesokoro baka Nairobi no baka ni buri bagwate baguchikwagacha kwa bagachirecho abo bakawoni n'ibintu byanyimba bakawoni nabiye binkagete manyete umwana uyo bono Daniel yo monene nyendi yari gosoma kuringa kiyo angabona mfoma fago chiwakora akibona kenyi guto mukano kuribona bana mwana kunya gucha kiraziti nyugote na bari guchiwe sasa kiraziti akiringa kiyama temwa chiwakoru nyote bamutamiti arafu ono riri amatemwa na abana bacho kamatemu etuke desk abana babikalisa kara umwana uyo atagwatikitayo nigo batebere buna kubwatekana ko rukinga kim omunyarukoyiga anyate akubura kuru asinkeiga nigo nabarubuo banyate bakwimukia igetambukiro kyabene na kumutuma omunyarukobo moke gochalie asikinse mu kiriya kya Shakahora lianene kwimukia igetambukiro na kumuligia omwanchiobo kurinde gwikira bono iga nigo atramonyora nigo nene umugaka bw'inkeiga anyarega kongera buna nigo batemire kurigereria gwikira no nemebere anene nasi igati y'abantu bali bakorusiwo asi orugongororia kibale moyo kurinde barabuo tibaranyora umwanchiobo Evarin gwikira kinga kekiga kenga mangana ya to ya paketa no mustuko manene bikiagera nje asepaso ni kanisa ya Makenzi na yigwekera mangana ya chaka bono ntumne family na batukumetie kiagera abana abantu mati guseba kwete gusemoyo bale so rende nabakerega ndukyo 10 osinyuko buganga na matanga muri niko bono we don't know exactly ngito benta kwa embuyo monto igoko yamanya kulingana na makoraye according to emangana to keire goro ya pastor is Paul Mackenzie nje gonda atebenga no monto kero kende esari ko ira bantu tari gora kubaira ne biasara bya yabwata igota ko bamuntu mye kiagere binta ko mbiri bya kwanse kanisa yo nanyigwa for the first time tekara mangana ya bete igota ri kanisa na bere nko yubotambe buna kanisa kinde cyo PH na kinde cyo bakazuri KSDA igore ndene kanisa na igwete bono ekara mangana ya sogeta igota ko bakanisa era ira banta sarunge nigo baimukire egetambukiro nane kubulia onde bwensi uramanye asu munyaroko wale family yabengima anene amuna abachukuru babo anyarega gwoka orobotirwa bene
nanne kwimukia igitambukiro giokwene kibuna banyarire bakonyora omwanchi obo ne chinkoro chiabo chinyare chigosasoka. Asamoreta ngoro Kevin Mayaka oyugano mwana minto mwana mumburo mabatato tokori ana mangana bato mondo ko monene ndo mujana monna sengenjo tarigendo twakagerete ndegendo twastokete kariachite nande gotokumetinga osemoya bakare osebakwete gotokumeti mono sana. Asamoreta ngoro gujara dimbera mukaya oyo mwana minto mu busero ne kasini yane etore no gukumi sana agarutsa kanyoranga togwakirwe simingo mwana minto ounkire kanisa tutakagerete na tutamanyete bono nonye no koragira yani none ndagire tusinyete tusinyire ngitogokora ngaitokorwa ngaitogochia karongo akesabu abaigwa babane bonsi makoyone omwana minto mbayo yani tusinyire ngaitokorwa ngaitogochia ene ngana yo mondo kosana ya se kanisa yani sinka seito nere bieka kuringana singenjo no musubati umubyari bwo mucyora lakini wona akagenda asagenda no tutamanye ngekenyore ki barabumbaro lakini nduseita ayuntu ndobwati Mayaka oyo mumuro minto mwana unyagusira no yo minto oyo tubulete kurwa senke no yone ni nyaruka yakabiri yenke ono tuichanite no nchekere na tete kumisonde yaringe chima musi nas tugete bakanga kulira nyagitari ibo bano ntubwatu bo bango mwana oyo itomo yakale no narwite nyagitari banya kubona ki abana bali na kimwabwatira pali ndi nyugete mbaratuka bakabona ntubwatu bo no nye ndagira no be kanse turi kunyara kuri sauri abana aboroche familia abantu batano limo nabo gustuka. Mwanchu murigere bigeta sini gie Inka TV wikira asinga kiende koroiga asi umuchi osakalia nyambati utoka asi kinyorugia kibubura ime kaunti ya Nyamira unabotambe Eliane Lucas Mugaka.